Pozvao me dobar prijatelj jednom na objed, a mama mu poznata majstorica gulozarija koje možete zamisliti na trpezi. Kupio sam boket rusica, stavio krovatu i prezentao se na vratima u vrijeme od objeda. Pozvonim, otvara mi sva od vruće pareza japurena domaćica, a moćni mirisi, poput vala, nahrupiše na me. Dobrodošao, Maro, gostoljubivo me pozdravi gospođa i uvede u hodnik ispunjen moćnim mirisima i pečenoga, i dinstanoga, i sotiranoga, i nadjevenoga, pravog dvorskog obroka koje moje osjetilo mirisa nije uspjelo raspoznati. Taman da ću priupitati što se tako žestoko skonsumava, a gospođa me presretne i reče: Maro, spravila sam zeca na 3 načina. Pečenoga s patatama, dinstanoga na crnom vinu s njokama i ne sjećam se zaista više koji je to bio treći način, je li nadjeveni ili nagratani, ne znam da me ubijete. Jer sam se smeo i boketo sam zakučao jednu porculansku figuricu na buralu koja je pala i razbila se. Promrmljao sam nešto poput isprike. Da sam mogao, bio bi se okrenuo na peti i pošao doma. I u toj sekundi mi je sinulo kako bi bilo dobro u vlastitom kominu u miru isprigat sebi prosulju patata i objedovat ko gospar. Jer što se zečevine tiče, ja vam volim jedino uskrsnoga zeca od čokolate. Što veći, to bolji. Što svježija čokolata, to ukusniji zeko. Istina, volio sam ko mali sve priče i pjesmice o zečevima. Veleti sam li se isplakao zbog zeka i potočića u ranom djetinjstvu. Ma sve dok none nije rekla vrag odnio i tu potočinu i snijeg i toga glupavog zeca. A poslije kad sam bio malo viši, postao sam ovisnik o crtiću o Zekoslavu Mrkvi. Tom malom stand-up komičaru koji je imao sve osobine običnog čovjeka i bio je snalažljiv, vragoljast, ljubazan i beskrajno duhovit. On nije bio nadprosječno inteligentan, ali je zato poznat kao simpatični prevarant i samosvjesni varalica. Običan zec koji gricka svoju mrkvu, ne napada nikoga ako nije napadnut, ali kad treba, osvetoljubiv, domišljat i lukav do beskraja. Brbljav i bezbrižan, taj mali zečji vragolan kupio me za svagda. Jer je uvijek jurišao na stroga pravila, autoritete i sve što je ugrožavalo njegovu stabilnost, njegov mali privatni svijet i njegovu sigurnost. Vi sad sigurno očekujete ričetu zeca od čokolate, zar ne? Krivo. U slavnoj, ali prastaroj knjizi ričeta Moje none, neke baš imaju snažni pečat prošlih stoljeća kad su ljudi bili daleko otvoreniji prema svemu što im se nudilo iz prirode. Dimljene prepelice, zapečeni golubići, a kako spraviti zeca ili divljega kunića, nonina knjiga nudi na 100 načina. Zato sam ovega puta izabrao ričetu za udobrovoljit one koji se mrznu na šumskim čekama jer lovostaje pasao u rujnu, ali i one kojima zečevi devastiraju brižno zasađene vrtove kupusom. A valjda mi neće zamjerit moj prostodušni prijatelj Zekoslav Mrkva. Znači, uzavri se osta i vode sa seleni, petrusinom, lovorikom, lukom i paprom. Kad se ohladilo, zakiša se zeca, već oplakanog u studenoj vodi na 24 ure. Ako ne opluta, onda ga se okreće. Onda mu se oguli još zadnja kožica i sjeće na komade. Na masti se zažuti dosta luka i petrusina. Kašnje se pridolije polovica žmula dobra vina, 2 lista lovorike, koricu lemuna, samljevenog papra, soli, mrkve, žile od seleni, malo juhe ili vode. Nek se u toj smjesi za 2 ure čini. Kad je izvreo šuk, a ostala sama mast, procijedi se, te se u ocijeđenu mast stavi ožicu kisela mlijeka od pol litre, koliko je dosta da se učine prilično gustu salsu. Doli onda i ostatak kiselog mlijeka i uli osta. I, kako bi rekao moj prijatelj Zekoslav Mrkva na koncu,
Well, that's all, folks.